ke njengoba kuthiwa iIFP yona ke eno Premier KZN isphethe bazoqala ke bakhipha imali ngoba phela nani kodwa iIFP ngisasho namanje iqiniso niyalazi iqiniso iIFP ani deserve lesihlaleni kusona nisithole ngoba phela impisi iyayazini ipolitiki lokho okuncane ongakudelela futhi namanje uthi wena ngiyayazini ipolitiki, but trust me, believe me, one day uzowakhumbula amagama ami. Senitshela niyotshelwa ngelinye ilanga 6 o'clock zonke endlini, ngenani endlini nonke nizotshelwa kanjalo one day sekuphethe yabona Helen Zille nizongibuza nasi uyabona if ever kuke kwenzeka imistake e1 uHelen Zille wafakwa as deputy president gone lihambile South Africa gone uzobona nathi siyovala kuthiwa inyanga asisavumi sesicela ukuthi kube nabafundisi babelungu nithandaza kayi1 ngosuku finish ngena nendlini yonke umhlaba uyahamba mawukuthi unendlu yakho nemizi uzonika imali encane to me it belongs to the government. Ayikho into ozoyisho lento ka GNU yinto ecreated ngaleso sikhathi that particular time ANC failed ukuthi asho ukuthi hayibo nasi sithi asingene endlini njengamanje na uDA usungenile ngoba bafowethu ngeke uthi uhluli uthi uxabene nomfowenu ukhethe ukuphuma uhambe uyolanda isitha ngaphandle ukuthi sizokulwisa umfowenu nizala ndawonye uMK noANC laba abantu babafowabo kanje bahlukene ngobaba bazalwa umama oyedwa. Yini uhlulwa ukwehlisa pride bese kubikwe wafethu ukuthi hayibo eyehlila amadoda iyabekwa ukuthi bafowethu wozani sihlaleni phansi sikhulumeni for the fact ukuthi kuze kuyohlangana kawu2 uANC ugoloza nje ukuthi avume ukuthi hayi bafowethu siyavumelana u1 no2 no3 uthe ubaba ke manje uzongwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi uzolwa uma elwa ningajahi ukugijima nemgwaqweni uzonitshela ukuthi njengamanje seningayi emgwaqweni because iqiniso lithi every South African has a right to protest. Nine right yokuthi nimashe nitoyitoye as long it is a legal protest. Uzoyenziwa amaphepha ku-apply strike le phezulu ku-apply bavume then bese kuyomgwaqweni kumisa amabhodi. If ever this CONCORD doesn't want to consider wonke lezi zinto ezishoyo nama-proof akhona kuzophoqa ukuthi MK manje ihambe yoncenca inkantolo ezingaphandle kwezwe zibuye zizolalela kuprove yonke into then they decide. Siyakhuluma ke manje hayi ingidina ngempela lento ingidina ngempela because people have sacrificed their time lento abantu babulele mentally ibabulele because abantu bebengalala ebusuku. Number 2, most of the MK members they are coming from ANC, so bebemakile uANC bayambaza ukuthi okay baroba kanje kuma vote ngoba phela ngithi nake na roba nonke iqiniso yilelo nake na roba nonke nisawo ANC abanye benu nani shaya leyo nto so benimakile benidlala kahle igame yenu ngijabula kanjani nibakhombisa ukuthi khululekani siyasazi sonke istrategy sokuroba amavoti but kwasho ukuthi isystem ayikho into ongayenza kwisystem ike yacisha le nto 2 hours kwathiwa kanti bayazi bayayisebenza. So nje guys si depressed kakhulu i-depression phezulu sihlukumezekile emqondweni ikhanda lamali likhulu kangaka livuvukeliswa ukuthi izinto eziningi ezenzakalayo ekhanda lamali ngaka mina lithe ukwancanyana lithe ukuthi but manje so njengamanje ngihlukunyezwa yilento yangihlukumeza ngoba yonke lento yenzakalayo trust me kunabantu one abangekho patient
abajoyine iMK beyijoyiniswa ifrustration. Those who don't know the struggle, uma bebona kwenzeka kanje, believe me, bazophuma kweMK. And I so wish ukuthi nibe patient, nilinde ukuthi njengamanje ucommand uyedwa, nihlala niyicula lezi ngoma, nithi high discipline, high moral, ucommand ukhulumile ma MK, ucommand uyedwa umsholozi umekhuluma bafowethu, high discipline. Kunalento ecika kakhulu bafowethu enzakalayo, ihlazo, disgrace and disgusting ukubona ama members wethu elwa ebanga ikhundla, baze bayokhiphana phakathi endlini la kufungwa khona, bayodonsana, hayi akuwena imina. It shows ukuthi vele nina nithema ningena kwi-organization aningenanga nizosave abantu, benizosave inhloso zenu ngoba nilambile. Ayifuneki ipolitiki uyingeniswe indlala, ngoba uma uyingeniswa indlala sizokubona. Hence ngelinye ilanga ngeke ngabhala ngathi mina ake uyeke ukuthi mawufuna iposition noma ufuna ukuthi uwaziwe ubonakala, then you start creating ama propagandas, uye ku social media uthi ukhethelezi ufuna ukuba iMEC yaka health. No, mina it is my first time ngingena kwinto okuthiwa i-organization ipolitiki, angingeniswanga indlala laba MK. Ngingene ngoba ngibona ukuthi kungisiza ngani ukushintsha imoto zamamiliyoni, ukuhlala endlini zamamiliyoni, ukuba nebank balance enkulu engaka, while umakhelwane wami engihlala naye azocela kumina ngimnikeze njalo. Umakhelwane wami ufika kumina 5 times kwiward engihlala kuyona, balambile abantu. Mangifika nokuncane bagejima, ubone ukuthi balambile abantu. Uthi uyayibheka lento ubone ukuthi amagama abo awalalelwa in this country or wherever. Izwi lomuntu onganamali, izwi lomuntu onganapower alalelwa. Angahamba awu report into police station bangamlaleli just because bayamazi ukuthi uphuwa. So thina sesingconywana ukuthola something, let us stand up and fight for them. I didn't come here just because I was hungry. I've got more than enough ukuthi ngondle umndeni wami ngendle family yami. Angizanga la bayi misinterpret abanye. I came here because I've seen ukuthi I do have that bit of power and the respect enginiwa abantu, and financially ngingcono, and I've got resources to fight ukuthi izwakale lento emphakathini. Once bayithola abantu lento, I'm good to go. So kubhlungu ukuthi ma umuntu wakithi umsiza abona ngathi lo uzofuna iphalish lami. No. Ihlazo lento engiyibona yenzeka, abantu bakithi ubaba ugcine se confused, akasazi ukuthi ufake bani, akasazi ukuthi ayeke bani, because niyalwa maniqeda kuluthu ngapha umuntu esalwa wabona injithi idla ngalana iyadla ngalana, icabanga ukuthi lo munye uzoqeda lokudla, uyalwa ngapha ukhuluma umunye kabi. Musani ukusikhuluma kabi amagama ethu niwangcolise emphakathini, angcole enough. Asikaze sibe kwipolitiki, thina we were here to help you guys. We're here to help you. So mawuzothi ufika sizokusiza ubungikhuluma kabi futhi uthe ufuna uba MEC waka health. MEC waka health angaze ngiye university mina. Lesilungu sami ngisikhuluma yilesi esincane. So why would I want to go to be an MEC? No guys, ngiyacela inamba yami ka WhatsApp ozo WhatsApp kuyo njengamanje ithi 071 130 7808 071 130 7808. Njengamanje guys, into engizama ukuyichaza ukuthi
asisazi ukuthi ubani oright ubani wrong okumele ayosimela asisazi ngoba niyampimpana ninjalo uzibani wenza ukuthi uzibane behlangane nokuthi ebekhuluma nokuthi guys khona enye nje ngithusi ukuthi akusafanele sihlangane ikhansela lendawo vele besiphila before kufike ngisho MK akusafanele ubonakale nomuntu we-ANC akusafanele ubonakale nomuntu we-DA moke wangathi ukhuluma into angathi uyadiscipline abantu maybe egroupini boza ukuthi baphuma endleleni uyadayisa hayi guys kunezinto esingayikhuluma thina imali abasofarisha zona ngithi no ngifune imali we are here to save the nation sizosave abantu njengamanje so wena mawuzohlala la ukhona ukhehleleza usenze ukuthi ukhehleleza wenza ukuthi musa ukungcolisa mina ngoba kusasa ngizostep back ukhumbula ukuthi yazi lo muntu ngabe uyasilwela manje ungalingi uyenze leyo nto wena mawufuna izikhundla noma ufuna something try by all means ukuthi uyisebenze don't create igroup encane ukuthi asizondeni lwamuntu ngiyinyanga mina uyabona mangilwa nabantu beyigroup kumnandi ngoba kunomuthi engiwufakayo mangishaya niyajikelana ninonukelana wena wazi itoilet linuka zama nje ukuthi into yakho imele ufune lento oyifunayo mawune hatred izonda wena ngendlela yakho so namhlanje bafowethu into esoyisho ukuthi uMK uphelile uMK uyasebenza and thank you so much for a directive from the national office le ubaba phezulu usinikile guidance ukuthi njengamanje sihamba siyaphambili njengamanje sihamba kanje high discipline high moral siyahlonipha into esiyenzayo we respect each other and yekani lento create izinto ukuthi kushiwo phezulu ubaba uthe msuseni loyana fakani loyana msuseni no umuntu esimlalelayo national spokesperson incwadi esayinwe uNhlamulo Ndlela phansi ne-office lika SG okuthiwe uArthur I think uArthur Zwane I'm not sure noma uArthur Zwane nombani but the new SG uyena njengamanje akuseyena usihle ngubani is going to the parliament then seku I think i-office lika SG seku Arthur if I'm not mistaken so incwadi izosayinwa yena asibafuni abantu abakhuluma kakhulu abanye vele we were aware ukuthi bazoqhamuka manje sebefuna ama position ngoba umngane wakho uyena nominate abantu naye lo nominate abantu please choose wisely uyambona umuntu kade hard worker engasebenzeli position esebenzela ukusave abantu it means loyo muntu makuthiwa uyafaka kuthiwa njengamanje iba ku position hamba omela abantu usazoyisave nation ungachoose umuntu ngoba usebenza naye ka-ANC noma usebenza naye ku-IFP no choose wisely so siyamcela abantu njengamanje iMK yaphila sizolalela ukuthi kuthiwa njengamanje into ofanele yenziwe yini yabo kuzolinda inkantolo ama-paper saviwe makuthiwa kuyo enkantolo akuyeni kuyosupportwa wonke umuntu akaphuma sukume njengale nto engangiyibona niyenza for the campaign niyasukuma siyahamba kuyosupportwa enkantolo sikhona asiyindawo sihlehla sinyakazi semile nje yabo simile nje bafowethu asinyakazi MK siyayithanda sicela lo live no share niye njayo uye nje phambili lo live ngiyabonga kakhulu bafowethu manje ngibona nginokubabona abantu abaningi ngicabanga ngoDecember uma ngiqala ngikhuluma ngeMK ngithi abantu babethi we awusiyeke ngeMK ubaba kaze ashothi yena namhlanje abanye bakhona yibona bagijima bayoba ngama position bayakhohle ukuthi kuke kwaba nesikhathi lapho engangibashela ngimshela umuntu ngize ngimthengele iskipha miqoka if you get a chance then save the people make sure that you save them siyabonga kakhulu bonke bafowethu abantu abasayilandelili MK abantu bonke abasahleli egroupini stop being negative those comments aswafuni
icourt bafowethu mase kuthiwa iyo court sizolimela iqiniso izinyanga futhi ngizoyitshela zilimele nezinyanga futhi ngizwile ziyangu WhatsApp ziyakhala asiboni umuntu ukhetheleze eParliament akekho umuntu osimelile nase legislature asiboni umuntu bafowethu imoya phansi ehlisani ubaba uhlakaniphile sidila nomuntu ohlakaniphile manje ehlisani wanithembisa wathi nizongena eParliament eliphezulu le nizoba nomuntu onimelayo nakulegislature ukhona umuntu ozomela induna namakhosi ukhona umuntu ozomela izinyanga yehlisana umoya uRamaphosa phansi ngoRamaphosa phansi ngoRamaphosa phansi ngeDA phansi nabo laba baku DA ababantu bakithi abantu abamnyama hawu hlalani kulowo ma temporal position that's for time being buzana uMusi Maimane mbuzeni waye vocal ephambili ekhuluma eshaya abantu bakithi uphi namhlanje ukweyi iphathi lapha abathi ibhosasa ngazi noma ibhosasa noma yini ngiyazi lento akuyona nami angiyazi kodwa nje he's very intelligent but he wasted his time ngeDA Democratic Alliance bane democracy bane apartheid DA apartheid bane apartheid phambili ngeMK phambili kwaza mkhonto kwaza njengamajikijela mkhonto jikijela mkhonto amandla asengawethu phansi ngekhala elikhulu ngiyabonga Tando Mfeka uthi phansi ngekhala elikhulu impela phansi ngekhala elikhulu into ezenzeka ke njengamanje ke njengoba kuthiwa iIFP yona ke eno premier KZN isphethe bazoqala ke bakhipha imali ngoba phela nani kodwa iIFP ngisasho namanje iqiniso niyalazi iqiniso iIFP ani deserve lesihlaleni kusona nisithole ngoba phela abelungu bashaya ngecounter attack bashaya ngalento okuthiwa idiploma sayibona sisemnyango njengamanje sinalutho asiphethe lutho kodwa kuthiwa makubala amavoti besihamba phambili asiphethe lutho phethe nesandle uphethe nesandle wabona umuntu ephethe insipho emanzini insipho vele imphunyuko mawuthi uyavula asinalutho nix baba ngomkhonto wethu nje uRastile na umkhonto wethu uRastile sacinga amatshe okulola kodwa sinankinga sisawulola uzokwaza lo mkhonto lo uzokwazi siyawulola sithi amasela azoxabana kodwa khulekani uNC udume ngomntshontsha uDA udume ngokuthi uinvestigate abantu ubashaya uzoqala ngabo iIFP udume ngesibhakele hawu khuluma umuntu angayizwi iIFP manje mbonile nje uRamaphosa nize nibone nje ukuthi ubabo njani president kuyakhulunywa yena lapha eParliament ubhizi ulele ukhumbula imbongolo zakhe namabhafalo ukhumbula zona imbongolo zakhe asikufuni Ramaphosa sikufuni Ramaphosa uba ngisicefe Ramaphosa sikufuni Ramaphosa umumbi uba ngisicefe buyele emabhizinisini akho buyele emabhizinisini uyimpela ubusinessman umqondo usebenzisa umqondo wosomabhizinisi you are a businessman or clever or intelligent but asikufuni wena baba buyele vende phala ndikovamba siyacela babura Ramaphosa bandla sikufuni siyacela bandla siyakuncenga babu babo phala bandla hamba ubuyele le angaze vende ngiyacela babura Ramaphosa inkosi yangakini ngiyacela Ramaphosa iyakubiza bandla ifuna ukukusikela umhlaba hamba babo abantu siyakuzonda babo wami siyacela
asilwi nawe baba, siyakuthanda Khehle, but asikuthandeli lesihlalo ohleli kusona. Kukhona esinye isihlalo esicela ukuthi baba uRamaphosa sikunike sona bandla, siyacela. Khona isihlalo esicela ukukunika sona, kodwa sicela uqala uresign lapho as president. Uma uqeda kuresign sizokutshela ke isihlalo esiyokunika sona. Kukhona nje sihle umkhulu omuhle, isihlalo sakho esihle sifuna ukukupha sona. Kukhona bandla, siyacela Ramaphosa sizokunika isihlalo, resign kusasa. Uma uqeda kuresign bese usho ukuthi sengiresignile, ngitsheleni isihlalo esizokunika sona. Ngeke sikulahle babami. uNkulunkulu wami Khehle lihle, avumuhle, indoda inhle ngeenkomo zayo. Kumakoti wakho umuhle Khehle, umuhle, kodwa akuthini umumbi. Inkinga ikhala liyasithusa, ikhala lakho likhulu Khehle, lingangelami. Hayi nakodwa lapho lengconywana. Hawu mkhulu umumbi, siyacela bandla resign. Hayi bandla, kodwa lo baba yini kodwa bandla, kodwa lo baba yini lo baba, kodwa asihlukumeze kangaka. Sizinyanga sivuke koshukela, sizinyanga. Hayi mkhulu wami, ngeke Ramaphosa, ayingeke. Kodwa yini Ramaphosa mkhulu? Khehle, ngiyakuncenga Khehle lami. Hawu Khehle, ndikovuma. Ndimasherom Khehle, angazi nophezwe uyancenga, kodwa nginokuzwa besho bethi ndimasherom. Zwari vumba. Hawu ndikumvumba. Hawu bavenda, hambe venda Khehle, hambe venda le kodwa ndo. Ufunani lapho Khehle lami? Hamba ngiyakucela mkhulu wami omuhle, hamba Khehle. Hayi hamba kumvango at least, kodwa kukhona isikhundla Khehle sifuna ukukupha sona mkhulu. Ngeke ngikwazi ukusimemezela ungakuresign. Qala uresign, uma uqeda kuresign siyakunika isikhundla. And futhi sifuna umuntu ogqoka amabhuluku amakhulu lawa ngathi abo-50 cents amanika. Lamabhuluku akho agqokayo njengamanje yisona esifunekayo. Unemicondo, umumbi, unekhala elikhulu, namablazer akho namajazi wakho amakhulu kunawe. Inkinga ubusinessman, suka lapho Khehle. Inkinga manje asikwazi nokuthi sithi siyazama nathi ukuthi siza ngomthetho ongakanani. Inkinga ufundile unjalo nje. Hayi ufundile wena mkhulu, wena ufundile, simfuna into ofundile lapho mkhulu, ngoba sesokuthi sibasayinise ebangaboni. Manje ubona yonke into, amehlo avulile, uyabona ukuthi labantu bafuna ungikhipha, kodwa sikhona esikhundla Rama esifuna ukukunika sona, showcase. Emkhulu cabanga nje Khehle lami, usuphethe inyanga, position enhle leyo. Siyacela mkhulu wami, siyacela Khehle, usuphethe inyanga nje, usu-Dr. Ramaphosa. Dr. Ramaphosa sokwenza ulokhuzini, sokwenza ugobela. Usugobela mkhulu, cabanga nje, usugobela, usufake nebhayi, ibhayi. Umuzi oqala ozowubethela owami, uzobethela owami isigodlo sami mkhulu. Vele ungaba inyanga right emnyama kunzimalanga. Phala Dr. Phala. Hey, hawu siyacela mkhulu wami, asilwe nawe Khehle umuhle Khehle. Hawu siyacela mkhulu wami, asilwe nawe Khehle umuhle Khehle lami, siyacela. Siyama MK amahle nje sho ukuthi ushiya umuntu wakithi omnyama. Julius Malema mkhulu wami, angikaze ngayisupport iEFF. Ngizithole sengimincile, sengithandazela ukuthi iEFF iwine, nakho kuwena versus ulokhuzeni. Ngazithola sengikusupporta Julius Malema. Ngake ngahlala emotweni ngamisa imoto, ngathi inkosi yami akawini uJulius Malema, okunganana alithathe lelizwe abe upresident. Naye lo president kwaba uMalema esiyovuka sesithuka kusasa. Wabona naki soso wena Malema, wena
wena ngiyakwazi wena yakho nangangifuni ube president lela ngukhompyutha no Ramaphosa ngathi Nkosi yami ngiyacela ka win uJulius Malema kodwa ngabe namhlanje uyasithuka wena ngabe uyasithuka wena ngoba vele wakhuluma something ngamaZulu yakhumbula usho leyo nto leyo wena Julius Malema kodwa lamalanga cha umuthi wakho uyawudla ngoba unogazi lamalanga noma umuntu ekubona cha shemi lezi indlebe zakho ezinje zithe uqoqana lamalanga unogazi impela uyathandeka yabo unayo leyo nto yokuthi uyinsizwa impela ngiyabona ukuthi uyinsizwa Nkosi yami ubingele Chivambu no uLloyd Chivambu naloko kuyokundlozi abafana nayimela nasikhulumela manje inkanto lapha National Assembly kwasho ukuthi phela ibackup aninayo niyazama Nkosi yami nani into engathi shu ngiyabona nje ukuthi ayithi shu nenzani manje senivusa icala senifuna ukwenza iParliament inkantolo nithi nina akubuye icala le ngiyanibona nezama akubuye icala le phala Nkosi yami nazama Nkosi yami bomkhulu bami nazala Chivambu lokho Chivambu kweyihlathi ngathi amagwinya ukuhlakampile ngakuzwa naloko kundlozi hayi indlozi hayi uyastrike mpana hayi yabona ndlozi mawungavula yakho ipolitical party ngayijoin ekseni ke uhlakaniphile ya lo ndlozi wakhuluma wathi yabona ngifuna ukuzwa manje ukuthi kuzothwana ayiwase kubuzo kuMalema uMalema wathi yabona uma nithi sikhuluma la ningafuna ukusila nizosilalela